Kailangan nyo makita ka din sino kayo kini Kristo. Talumaing tayo. Amen. Bagam na kabay mo, lumaing ka kabsa. Lumaing ka kini Apo Diyos. Amen. Hallelujah. Rabashaka. Amen. So 1 Corinthians chapter 6 verse 17, he that is joined unto the Lord is one spirit with Him. Very powerful na ito na makita mo. Okay, now, mapalayon na dyan. Ti pakita kada kayo nga ti born again, di naki-join kani Apo Isus, nagkaroon da iti may-maysa nga spirit. Pakita ka dyan, how? Kasano nga nangyari? Dyan. Nga the spirit mo kani Spirit of Christ is one spirit. Umuno na, nga ipakita ka na kayo, 1 Corinthians 12 verse 13. Dito'y, for by one spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit. Didaduma, NLT, some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into one body, that's the body of Christ, by one Spirit, and we all share the same Spirit. Nakishare tayo ti may-maysa nga Espiritu. Nabaptizan tayo ti may-maysa nga bagi, babaan ti may-maysa nga Spirit. Ano ti kahit nakasawan dayay? Nakibingay tayo, ijay may-maysa nga Spirit. May-maysa nga Spirit, tinagbibingayan tayo amin. Anya nga Spirit na day? Spirit of Christ. Jay Espiritu ni Kristo nga may-maysa, isutin minuman tayo amin, kunanti daduma pataros. Ijay nildi, nakibingay tayo, ijay may-maysa nga Spirit. Kailangan nyo magkararag ito, spiritual things, ito yung sursurok ka na kayo. Haan nga human knowledge, timang awat ito'y spiritual men. Amen. Naawatak na ito'y, in reveal ni Apo Diyos, nga di may isang Espiritu ni Kristo, iso tibinmingaya tayo amin. Kasmarigan di jay danom nga ito'y, may maysa, no inminumak dito'y, nagapuan da jay danom nga da kanyak, nagapu dito'y. No inminum tayo amin dito'y, may maysa tinagbibingayan tayo nga water. Amen? So the Spirit ni Kristo as the Son of God, the Spirit ni Kristo nga kung kunang kay sursurok nga nagkapuy the impyerno, nga nang conquer ti aming nga power ti enemy, idinagungar na day, amin nga mang-receive ka ni Jesus, ti bumingayan da the Spirit of Christ. So, ano nabunagin ka, adakin ka ti Spirit of Christ. Oh, hallelujah. Urabasya kalabahande. Oh, ipakawat mo rin ito, Diyos, kaya ito congregation. Share. It is the same Spirit. The same. We all share the same. Isumat lang Spirit. The Spirit of Christ, kanya nakibingayan tayo, the same. Iso nga, he that is joined unto the Lord is one Spirit with Christ.
So nga the spirit mo nga born again is Spirit of Christ. Nakibingay kay the Spirit of Christ. Iso nga uray, adakin ka, aday dadaduma, may maysa nga Spirit tinagbibingayan tayo. Amin. Kat na dyan nga Spirit, tinang-conquer iti death. So nga dyan Spirit mo as a born again, kinongker na ti death. To watch the full sermon, visit our official YouTube channel at Evangelist Romy v. Estacio.